Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje hagati y'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba Wazalendo zihanganyemo n'inyeshyamba za M23 mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Sake ku musozi muremure wa Bukarara uri kugenzurwa na FARDC na Wazalendo mu birometero 7 gusa uvuye Kichanga imasisi hari kuva ibisasu bituruka mu mbunda nini ya FARDC byerekeza Imarehe ahari ingabo za M23. Nubwo bimeze uko ariko amakuru dukura muri Kongo aravuga ko ingabo za Kongo zitarabasha kwigarurira Sake nk'uko ziherutse kubitangaza kuko ngo hari ibirindiro bikomeye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwanire akomeje hagati y'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba Wazalendo zihanganyemo n'inyeshyamba za M23 mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Sake ku musozi muremure wa Bukarara uri kugenzurwa na FARDC na Wazalendo mu birometero 7 gusa uvuye Kichanga imasisi hari kuva ibisasu bituruka mu mbunda nini ya FARDC byerekeza Imarehe ahari ingabo za M23. Nubwo bimeze uko ariko amakuru dukura muri Kongo aravuga ko ingabo za Kongo zitarabasha kwigarurira Sake nk'uko ziherutse kubitangaza kuko ngo hari ibirindiro bikomeye bya M23. FARDC irasa ibisasu byerekeza mu musozi wa Marehe werekera mu gace ka Mushaki kari mu maboko ya M23. Ntabwo FARDC irabasha kwigarurira aka gace kuko M23 yasize ibirindiro byayo bikomeye. Ni ku muhanda uva Sake ujya mu duce twa Rubaya ukagera ku biro bikuru bya teritwari ya Masisi. Urufaya rw'amasasu rwakomeje kumvikana kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza amasaha y'umugoroba kuri uyu wa kane. Mu mashyamba twanyuzemo twahabonaga amazu y'abaturage ariko nta muturage twahabonye kuko hafi ya bose bahunze imirwano. Amasoko ya FARDC atubwira ko aba baturage bahunze kuva mu mezi 3 ashize ubwo M23 yigaruriraga uduce twa Marehe na Bukarara. Aha uba warenze Kimoka ahari ibirindiro by'ingabo za MONUSCO zaje mu bikorwa by'ubufatanye bwa gisirikare muri operasiyo yiswe Springbok. Izo ngabo za ONU zasinyanye na leta ya Kinshasa mu kurinda ibice bya Sake n'umujyi wa Goma. Amani Bindukije ni umuturage dusanze muri aka gace utarahunze imirwano, ari kumwe na bagenzi be bari baje kureba uko ibintu byifashe muri utwo duce. Hapa tuko mu groupement Kamuronza notabilité Bukarara. Turi ni muri Bukarara. Urareba hariya hasi mu kibaya na hari imirwano kuva ku munsi w'ejo, ariko ubu FARDC igeze ahangaha yewe hamwe na Wazalendo. Mu by'ukuri twagize ubwoba ubwo twabonaga imirwano itangiye, none ubu ngubu ndabona FARDC yamaze kugera ahangaha. Twagiye mbese ducukura imyobo yo kwihishamo kugira ngo igihe bikomeye natwe tujye twihisha. Icyo dusaba nuko FARDC ikora ibishoboka byose ikarangiza intambara, umwanzi akava muri iki gihugu cyacu cya Kongo. Toka ndani ya nchi yetu ya Kongo. Ikigaragarira amaso nuko FARDC yagerageje gusubiza ibitero bya M23 byazaga bisatira santere ya Sake kuva mu gitondo cyo kuwa gatatu. Ibi byateye abaturage guhunga. Tuvuye muri imisozi habera imirwano twamanutse tugera muri santere ya Sake aho abaturage bahunze berekeza mu mujyi wa Goma. Ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo n'iby'ubwikorezi biragaragara ko byongeye gusubukurwa muri uyu mujyi. Gusa iyo urebye ku maso y'abaturage ubona ikintu gisa n'icyoba mu maso yabo. Bamwe mu bari bahunze twavuganye baratubwira icyatumye bagaruka. Nubwo hari ibisasu bigikubitira mu nkengero z'umujyi wa Sake, ntabwo twakagombye kuguma muri Goma kuko muri Goma ibintu ntabwo bimeze neza. Uraja mu nkambi ukarangiza umunsi nta n'amazi ubonye ukunywa. Ibyo rero urabona ni ibibazo cyane bikomeye twebwe nk'abaturage tudashobora kwihanganira na gato. Njyewe mpisemo kugaruka, ariko ikibazo nabwiye umugabo wanjye ngo tuze, ariko yabyanze n'abana. Nubwo aba barimo kugaruka ariko hari bamwe mu baturiye Sake batahunze ubwo imirwano yasatiraga aka gace kari mu burengerazuba bwa Goma. Icyatumye ntahunga nuko nabonaga ibintu bikomeye cyane, kandi kuva mu nzu no kujya ku muhanda nkatangira kugenda n'abandi byasaga naho bigoranye cyane. Natinyaga ko igisasu gishobora kumfata. Yego twebwe twasigaye hano muri Sake, nubwo ibibazo ari byinshi ariko ntabwo twigeze duhunga. Ntabwo ari uko tudashaka guhunga, ariko twatinyaga n'inzira kuko byari bikomeye cyane. Ibisasu byarakubitaga. Ikindi kandi urabona ndi umukecuru nagombye kuva hano nkajya Mugunga, ariko reka na tike ntayo mfite.
ningeenda Mugunga na kimbilia pale, lakini sina ticket, tunateseka manake hapa Sake hawezi ona. Nubwo FARDC igaragariza abaturage kwizarinda umujyi muto wa Sake kudafatwa na M23, icyo abaturage bo muri Kivu ya ruguru bakeneye ni ukubona FARDC isubiza ibitero byose bya M23. Hodari Muhawe Darius, umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya Kivu ya ruguru, niko yabwijwe rya Amerika. Kugeza ubu agace ka Shasha kari mu birometero 15 gusa uvuye Sake ku muhanda mugarugana mu teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo karajyari mu maboko ya M23. Ibikorwa by'ubwikorezi bw'ibintu n'abantu ntabwo biratangira gukorerwa kuri uyu muhanda. Abava Sake baja Minova muri Kivu y'Epfo ntabwo bemererwa kunyura mu gace ka Kiroca hari ingabo za FARDC. Twibutse ko mu itangazo M23 yashize ahagaragara kuwa gatatu yatangaje ko idafite umugambi wo gufata agace ka Sake yewe n'umujyi wa Goma. Igisirikare cya Kongo FARDC nacyo kibinyujije mu itangazo ryayo ivuga ko izakora ibishoboka byose mu kurinda ifatwa rya Sake yewe n'umujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Isake muri teritwari ya Masisi. Inyungura amagambo